Yo, what's poppin' brothers and sisters? Rekanizere ko mumeze fresh, mumeze neza cyane. Iyi ni ya time yo kujya mbagezaho updates zitandukanye muri showbiz mu myidagaduro hano East Africa, by'umwihariko mu bihugu bitanu: Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, kugira ngo tugende tureba uko game ikomeje kugenda itera imbere muri rusange. So rekanizere ko mumeze fresh, uri kunyumva kano kanya. Ebana, uko umuziki uri kugenda utera imbere ni nako n'abahanzi uri kugenda biba motive gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi itari kuvugwa hano hanze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni ku mugabo Diamond Platnumz, nyuma yo gusezeranya abakunzi be mu mpera zo kwa gatandatu ko uku kwezi kwa karindwi agiye kujya arekura umuriro back to back, ngo ubu niwe ugiye kuyobora trending nimero ya mbere kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ese twitegeko ariko bizagenda koko nta wamenya. So ikiri kuvugwa rero kuri uyu mugabo Diamond Platnumz, CEO wa WCB, afite ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nta kindi no kuba bamwe mu blog ndetse na media guturuka mu gihugu cya Nigeria batangiye kumwataka bamushinja ikintu kitari cyiza ku bahanzi cyo gushishura. Ibi byaturutse ku ndirimbo Diamond Platnumz yakoranye na Juma Jux. Ni indirimbo bise Enjoy. Ni indirimbo yatrendinze cyane kuri platforms zitandukanye zicuruza umuziki. Wasanga kuri account YouTube channel ya Jux ndetse no ku zindi platforms zicuruza umuziki muri rusange. So ibi byagurukiwe n'aba bloggers kuva mu gihugu cya Nigeria, aho bagiye bafata iyi ndirimbo Enjoy bakayihuza n'indirimbo Who's Your Guy, ingoma ya Spyro yakoranye na Tiwa Savage. Reka nkumvishe gatoya maze wumve koko niba ibyo bavuga ari ukuri. Spyro, now only me one life. See us we day like this sunrise. I will never leave your side. I will never ever go. I dedicate my time. Anyway, ngira ngo umaze kubyumva, si indirimbo gusa ahubwo bajya bahuza n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. JJ na Jaro style y'imirimbire yashishuye kuri Asak nk'uko uri kubyumva. Ngira ngo urabyumviye neza cyane n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Ibi byahise bituma n'abablogger ndetse n'izindi media zitandukanye guturuka mu gihugu cya Tanzania nazo zamwatatse zivuga ziti ibi ntabwo ari byo, ibi ntabwo bikwiye kuba twe dufite umuhanzi top number 1 wageragezaga gupushinga umuziki wa bongo flavor kugira ngo uve kuri step imwe ugere ku yindi step, ariko tukaba turi kugaragarizwa isura itari nziza ko turi gushishura, turi kwigana ibihangano by'abandi bahanzi. Ibi bintu ntabwo ari sawa, ntabwo byari bikwiye umuhanzi nka Diamond Platnumz umaze kugera kuri level mpuzamahanga. Ubu ngubu bongo flavor yacu iri kugana hehe? Ni zimwe muri comment nanone nagiye mpura nazo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho buri mukunzi w'umuziki wa Diamond Platnumz yagiye agerageza kugira icyo avuga, ndetse n'abahanzi nabo mu gihugu cya Tanzania bagiye bagerageza kugira ibyo bavuga ku bijyanye n'iki kibazo cyo gushishura. Ushobora kwibaza uti ese ibi bintu niba byatrendinze cyane Diamond Platnumz ari kubibona? Ese niba yabibonye we n'iki abivugaho? Urukuta rwe rwa Instagram rufolowingwa na miliyoni 13,200 gutyo gukomeza, yashyizeho caption iri mu rurimi rw'igiswahili. Ubwo yerekezaga mu gihugu cya Canada yagize ati, niko angani tu Toronto, Canada, nasikia huko duniani kila nyumba, club, chochoro na kona ya mtandao gumzo ni enjoy. Hayo mengine niachie mie. Ukisikia mtoto anapiga kelele ujue bakora imemuingia, maana wakifanya wengine utasikia magenius wana akili wamesample, tukifanya sie tumekopi. Wangekuwa waumiza vichwa kweli, wangeimba mangaka, lizombe au lingunjumu, ngoma na muziki ya kwetu. Mbona wameenda kudandia mapiano tena za kuandikiwa nye 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 nye. Yuniye caption yagerageje kuba yakoresha mu kugaragaza ko icyo kuri we atari ikibazo, ahubwo bari kubivuga ati ibyo bindi mu bindekere. Ni wumva umwana avuza induru cyane uzamenye ko inkoni yagize ahababaza. Ngira ngo abumva ururimi rw'igiswahili mwabisobanukiwe neza cyane. So bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye nabo ntabwo bacetse, bagize icyo bavuga kuri iki kintu cyakomeje kuba gitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Ali Kiba ni umuhanzi akaba n'umulegend w'umuziki wa Bongo Flava. Ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati tunadhalilisha muziki wa Tanzania na kufanya plagiarism 100 umizeni vichwa vijana, sampling it's okay but plagiarism no. Akoresha no mu nyuguti nini cyane ndetse n'agatangazo. Bishatse kuvuga ko nawe atishimiye ibiri kugenda bikorwa. Umuhanzi Harmonize cyangwa se mwite Konde Boy, Teacher, Jeshi, CEO wa Konde Gang Music Worldwide, ku rukuta rwe rwa Instagram kuri Insta story ye yagize ati this one goes to all Konde Gangs especially Tanzania. Akoresha aka emoji k'idarapo rya Tanzania. Yakomeje agira ati personally I don't have anything to prove in our own country. I really don't have energy to fight my own blood brothers, that's why I swear to God we too old for that. It can be business, yes, but what the future? Let's team up together, we can do it bigger. We are lucky enough to be African. Let's learn from our neighbors Nigeria. Mambo ya kuvunjana moyo, kuchambana, kuchekana, huyu kakosea, huyu kapatia, tunaonyeshana mapungufu na kujishusha wenyewe. One love. Asozagira ati business, let everyone do it on his own way. We all going to the top. So, ukurikije ibi byose umaze kumva, wowe niki warenzaho? Ese gushishura ni ikosa cyangwa se n'ukwiga? Dore ko bavuga bati kwiga n'ukwigana. Hagati aho ngaho Diamond Platnumz witegura kuza gutaramira abanyarwanda yongeye gusezeranya abakunzi be ko mu kwezi kwa munani afite kolabo ebyiri mpuzamahanga, kandi izo kolabo zizasiga Bongo Flava yongeye guhabwa icyubahiro. Muri caption yanditse kuri Insta story ye yagize ati August nina kolabo mbili nzito za kimataifa kwa ajili yenu. Trust me, we good. Mungu ni mwema na Bongo Flava itamaliza huu mwaka kwa heshima. So reka turebe aho uyu muriro wakomeje kwaka kuri Diamond Platnumz aho uzarangirira n'ikizawuzimya, hanyuma dutegereze n'izi collaboration adusezeranyije ko azaduha mu kwezi gutaha kwa munani. Mwibutsa ko ari kwitegura kuza gutarabira abanyarwanda muri festival, nzabaha amakuru yayo mu minsi iri imbere. Azaba ari kumwe na Tiwa Savage, Davido ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Yita Professor Wai, following ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndi kuri Facebook, Instagram na Twitter nkoresha amazina ya Yusuf Professor, ndetse no kuri YouTube channel nkoresha izina rya Professor Wai. Kola subscribe ujye mu bambere babasha kubona update muri no showbiz East Africa. Until next time, one love ya. I